o ntjosetsa modumo ke gona ke tsenang o mpotsa dipotso wa re ntlhe yo e thabo yo ha irile modimo a nna baby di ana batho di baby di ana nna problem bothata botse bothata ke a tsohela ke tla gae ke a bona gore ke na komang nou yana a o ntse gore ke na watch ke na le phone ya mbontsha nako ke 10 ke past 10 ke batho ya ne ke sa tshwanela go tsamaya ke go amogela vaccine ko airport ha nkitlo go mpotsa gore ke amogela vaccine ka mabaka a hentle ke batho o tlile gatile di officials ke tlhopilwe mo yo ha tsa gore nna ke na le monna wa lafashi ke apere reflector gage le mask ha di go batle wena Thabo nya a o just ngwana o tlile mo tlong mo o sa bua ka monna o baby daddy go edile between nna le wena o rile o tlo go bona ngwana ga nthabiseng setlogolwana sa gago a kere ke kopela go kgaogana le nna yo baby ke tla tswa ke go tsa utlwa ke tla tswa ke go tsa ke apole sose motho hela wa sekisiwa a itsane ke tswa go amogela vaccine ke tlhopilwe ka ward committee mo re go amogela vaccine ke tsamile ke le one e kere ke nna le kitseng go bala mo yo bodi o shebe dikgang o tswela mo go nna wa re nana thobalele o tlogele ha bila ya sentata mo go ba ga go motho o le seala minana o le seala minana o le seala o rasetsa ngwana o hise masko ya lafashi ge o hise o nne wa ko berekang teng wena yo o pata ga go wena o dilo hela o itse ebile ke go retla re manta ga ke a tsamaya ke boela ditjobotlo mare a re ba boela sekolong ke tle go sala le bana kwa ba bana boiki o fa ba lo tlo